Dragi učenici, dobrodošli na još jedan sat prirode i društva. Danas ćemo učiti o životu životinja. U tvojem zavičaju nalazi se mnogo različitih vrsta životinja. One se svrstavaju u različite skupine. Skupine životinja su sisavci, ptice, kukci, ribe, vodozemci i gmazovi. U svakoj skupini životinja naučit ćemo ono najvažnije. Promotri fotografije. Koje su životinje prikazane? Ovca je sisavac jer mladunče siše majčino mlijeko kada se okoti. Golub je ptica. Ptice umjesto prednjih udova imaju krila koja im omogućuju letenje. Bubamara je kukac. Neki kukci imaju krila, a neki nemaju. Zapamti, svi kukci imaju 6 nogu. Koje su životinje prikazane na ovim fotografijama? Šaran je riba. Ribe žive u slatkoj vodi ili u moru. Kreću se pomoću peraja, a dišu škrgama. Žaba je vodozemac. Vodozemci su se uz život u vodi prilagodili i životu na kopnu. Guštar je gmaz. Gmazovi su naziv dobili prema načinu kretanja, gmizanju. Životinje dijelimo i prema načinu prehrane. Razlikujemo bilježdere, mesoždere i sveždere. Bilježderi se hrane samo biljnom hranom. Bilježderi su zec, ovca, konj. Mesožderi se hrane drugim životinjama. Pogledaj na fotografijama koje su životinje mesožderi. Imenuj ih. Svežderi se hrane i biljkama i životinjama. Svežderi su usporedi ovcu, lisicu i ježa prema načinu prehrane. Odredi koja od njih je bilježder, mesožder ili svežder. Životinje koje žive slobodno u prirodi nazivamo divljim životinjama. Koje divlje životinje poznaješ iz enciklopedija ili iz dokumentarnih filmova? Primjerice, divlja životinja je ris, divlja životinja je i medvjed, vuk, zec. Osim divljih životinja, postoje i domaće životinje. Domaće životinje čovjek uzgaja u svome domaćinstvu. Koje su to životinje? Primjerice, koze, ovce, svinje, kokoši, krave. Kućnim ljubimcima nazivamo životinje koje ljudi imaju u svome domu i brinu o njima. Imaš li ti kućnog ljubimca? Kako se zove? Koje sve životinje mogu biti kućni ljubimci? Kućni ljubimci mogu biti psi, mačke, kanarinci i ribice. Zašto ljudi uzgajaju domaće životinje? Ljudi uzgajaju domaće životinje najviše zbog prehrane i drugih proizvoda koje dobivamo od njih. Goveda uzgajamo radi mlijeka i mesa. Ovce radi mlijeka, mesa i vune. Kokoši radi jaja, mesa i perja. Životinjama koje se uzgajaju ili u domaćinstvima ili na velikim farmama te kućnim ljubimcima potrebno je osigurati prikladan prostor, hranu i brigu za zdravlje. Nemojte to zaboraviti. Istraži. Odaberi 3 životinje koje žive u tvome zavičaju. Na internetu ili u enciklopediji pronađi informacije o tim životinjama. Prouči gdje žive, čime se hrane i kako izgledaju. Svoja opažanja zapiši u bilježnicu
ili izradi plakat. Sretno! Hvala na pozornosti. Doviđenja!